دوستان گرامی، در همین قسمتی برنامه باز میخواستیم اطراف بعضی جزئیات دیگر کمی دیگر صحبت کنیم در مورد بازی دسته های اینتر و بارسلونا. خب ببینید، بارسلونا البته ثابت کرد که میتواند از هر حالت دشوار بیرون برآید، نه تنها ضد اینتر بلکه ضد دسته های دیگر قوی اروپایی هم این موسم این چیز رو ثابت کرد. در چمپیونات داخلی هم ما بارها شاهد این شدیم. امشب چی؟ امشب در چنین فضای مشکل در جوزپه میاتزا، در حالی که بیش از 80,000 مخلص است و اکثر آنها طرفدار اینتر هستند، بارسلونا میتواند مقابل اینتر هنرنمایی عالی کند و به اصطلاح همون یک انتقام تاریخی خود را از این باشگاه ستاند برای آن باخت‌های دردناکی که در دوره‌های قبلی داشت، مخصوصا در سال 2010. اول فکر ایمانبک رو گوش کردم نکن که چی نیام دارد. من فکر میکنم اینامدین پیشکی در دل گفتنی است که اینتر اگان امکانیت دارد، ولیکن با قول مردم گفته بارسلونا جرس اینتر رو میبرد. وابسته به این وضعیتی که این حال وجود دارد در بارسلونا، ببینید چقدر گل ها میزند، خودت عموما در سر توپ میخورد که ایمانبک معذرت میپرسم، ولی استفاده همین کلمات تا کجا میتواند درست باشد و تا کجا مثلا با درد میخورد؟ 4-0 میزند، هیچ پاره بر اینتر رو برآورده میتواند. اینامدین در این سخن من پاسخ هم ندارد. خب یعنی شما گفتنید که مخلص بارسلونا هستید؟ نه، من اصلا طرفدار بازی دسته ای که بازی پرقوت نشون میدهد. خب من اینجا میخوام که با ادبانه و با فکت های خود با سوال پرویز محمد امین جواب بدم. با عرض سلام و ادب. بله، با عرض سلام و ادب. و این عرض سلام و ادب برای مخلصان دسته بارسلونا که مبادا از من نرنجم. من احساس میکنم که دسته اینتر در همین رقابت البته که برنده خواهد بود، غالب خواهد بود و به فینال میرود. و البته من نه مخلص بارسلونا هستم نه مخلص دسته اینتر هستم. این رو هر دو شما میدونید. هرچند شاید مخلصان اون میگن نه این مخلص رئال مادرید است شاید که اینتر رو مخلص میکنن. فقط به یک خاطر من امشب دسته اینتر رو مخلص خواهم کرد، به خاطری که اونجا از دقیقه اول مهدی توریمی با احتمال زیاد به میدان میآید و او یک همزبانی ما است، یک فورس است. به این خاطر من اینتر رو مخلص میکنم امشب و باور دارم که اینتر به فینال میرود و توریمی اگر از دقیقه اول به میدان بیاد و در روزه بارسلونا حتما گل میزند. برای چی اینتر به فینال میرود؟ به اون خاطری که اینتر امسال چندین امکانیت ها رو از دست داد. میلان که حالا نیم جان است در سوپر جام شکست داد اینتر رو. البته اونجا با حساب 2-0 اینتر پیشرفت بود، بعدا میلان کامبک کرد. در دور نیم نهایی جام ایتالیا اینتر از میلان بازم شکست خورد و از فینال محروم شد. در چمپیونات حالا میبینیم که ناپولی موقع اینتر رو تنگ کرده شده است. یعنی یگانه امکانیت همین لیگ چمپیون ها است و انگیزه دسته اینتر 10 برابر انگیزه بارسلونا است. فکر میکنم برای رفتن به فینال مسابقه و به قهرمانی رسیدن. من باور دارم که اون رویدادی که سال 2010 در سان سیرو بود، اون رویداد حتما تکرار میشود و اینزاگی بار دیگر مانند ماورینیو بارسلونا رو از سان سیرو در دور نیم نهایی ناکام به کاتالونیا میفرستاد. یک سوال به خودت، میلان نیم جان را شکست داده نتوانید چیکار بارسلونا رو مغلوب بکنه؟ بازی اول چی رو نشون داد؟ جواب به سوال شما. 3 رو دیدید؟ گل زده مختاریان رو دیدید که میلیمتر فقط اونجا جون بارسلونا رو خلاص کرد. این گل رو حساب کردن یا نکردن؟ یعنی همین بازی معنی اون رو دارد که وقتی اونها در کاتالونیا این گونه خوب بازی میکنن، در میلان اونها از کاتالونیا دیده بازم بهتر بازی میکنن. اون رو دیده بوده که میلان چکل یامال شکسته رو میگذاشت. بله. نه من در مورد بازی بارسلونا نگفتم که بارسلونا بازی ضعیف دارد. بارسلونا این موسم شاید قوی ترین دسته دنیا هست. نه رئال مادرید موند، نه اتلتیکو مادرید موند، نه باواریا موند، نه باروسیا، هیچ دسته نموند. ولی اینتر هم میگه که و اینتر یگانه دسته بود که در اومد در خونه بارسلونا با دروازه بارسلونا 3 گل زد. 4 گل زد، حتی یک گل هر چند حساب. دروازه بارسلونا این رو بنفیکا 4 گل زد. خیلی دستا بودن دستای. ولی بارسلونا اونجا غلبه کرد. 5 بار 4 غلبه کرد. ولی بازی جوابی اول هست. ولی من همین رو در نظر دارم که در همین بازی جوابی محض دسته اینتر برنده میشه. خب خودت این آمدین اینتر در حالت مخلص میگند که اگر مهری توریمی به میدان از دقیقه اول میبراید، اگر نبراید چی؟ اگر نبراید اینتر غلبه میکند. نه من گفتم که مخلصی نه بارسلونا نه اینتر. فقط خواهش من این است که اینتر غلبه کند، چرا که اونجا همزبانی ما فورس مهدی توریمی از دقیقه اول شاید بازی کند. فقط همین. خب اگر در مورد اون سخنی که درباره یامال گفت بالاتر ایمانبک باز برگردیم، یامال رو چگونه میخواهد اینتر باز دارد؟ آیا میتواند این دفعه در بازی در بازی اول هم میخواستند یامال رو باز دارند، نه تنها یامال بلکه رافینیا رو هم میخواستند باز دارند ولی نتوانستند. بعضی بازیگرانی هستند که در حقیقت همه میدونن که اون بازیگر چگونه بازی میکند.
худи Месси мисоли оддитарин аст ки вақте дар Барселона буд, ҳама медонистанд ки Месси бо пои чап бозӣ мекунад, ягон финти зиёдатӣ надорад, танҳо оддӣ ҳаракат мекунад, аз миёни ҳатто як ҳайати пурра мегузарад. Ё Ариен Робен аз канори чап рост топро мегирад, ба чап ҳаракат мекунад, зарба ҳеҷ кас пешрои онҳоро гирифта наметавонист дар 80% ҳолатҳо. Ва Ямал ҳам аз ҷумлаи ҳамин гуна бозигарон аст, ман фикр мекунам. Ҳатто ду кас, се кас дар бисёре аз вазъиятҳо наметавонанд пеши рӯи ин бозигарро бигиранд. Хеле хунсардона бозӣ мекунад ва ин хавфноктарин аслиҳаи дастаи Барселона аст. Вобаста аз инки Рафиня ва Левандовски бозиҳои хуб доштанд умуман дар мавсим, Ямал фикр мекунам аз ҳама ҷиддитарин нафаре аст дар ҳайати дастаи Барселона дар сафи пеш ки ҳам имконият фароҳам меорад, ҳам гол мезанад. ба фикр мекунам бубинед агар дар сурате ки ӯро боз ҳам дар бозии ҷавобӣ боз дошта натавонанд хел баъд мехоҳанд ба натиҷа расанд. Худат фикр карда аввал дар бозии аввал ҳам нигоҳ дошта натавонистанд Ямалро, вале ба натиҷа расиданд. Ҳисоби мусовӣ аз хонаи Барселона гирифтан омадани натиҷаи кам аст магар. Барселона ҳатто имкони пирӯзшавиро дошт агар он Энсейворо як тараф монем бубинед он дар охир тубатии дар бораи кадом ғалаба мегӯяд вақте ки Интер буди голи чаҳорумро зад. дар мавриди оне ки аз сифр ба космос имкониятҳои Интерро боло мебардоред, дар ҳоле ки бубинед дар ҳамин мавсим Барселона киёро шикаст медод, дар ҳалқаи худо 1-1 номбар кардӣ, боз 1-1 даъво карда истодаӣ. Умуман аввал вақте гап занд фикр карда суҳбат карда дар бораи шакли бозии Интер меравад, дар бораи ин меравад, инҷо гапи дигар аст ҳоло. Ва албатта ин маълум аст ки Флик ҳатман омодагии ҷиддӣ мебинад барои ин бозӣ, вале худи Флик ҳам гуфт ки дар бозӣ бар муқобили дастаи Интер Левандовски аз дақиқаи аввал ба майдон намеояд, ҳарчанд ӯ омода аст ва мо риск намекунем ва ин бозигарро дар ҳайати эҳтиётӣ мегузорем. аммо дар хати дифоъ набудани Жуэл Кунде чӣ гуна метавонад холигии калонеро дар хати ҳимояи Барселона ба миён биёрад. Дар бозӣ бар муқобили Валядолид буд ки ҳайати ҷавонтарро сармураббӣ интихоб кард ва бозигарони ҷавон дар хати дифоъ воқеан камбудиҳои калон доштанд. ва вақте ки Рафиня ва Ламин Ямал баъдан ба майдон ворид карда шуданд, онҳо буданд ки ҷони дифоъгаронро хариданд ва дар пеш бозиро пеш бурданд. ҳуҷумҳои дастаи Валядолид камтар шуд ва бар муқобили Интер ин мушкилӣ метавонад даҳчанд бошад. Ба ин хотир ҳоло албатта дар бораи пурқувват будани Барселона касе шубҳа надорад, вале дар мавриди ин камбудиҳое ки дар мавқеҳои алоҳида барои Барселона ҳастанд, бояд бигӯем ки ин бартарии дастаи Интерро дар рафти бозӣ метавонад ба миён биёрад. Бо он нимҳиматгарони ботаҷрибае ки Интер дорад, Чалхамоглу вақте дар майдон бошад, Барела дар майдон бошад, Михтариян дар майдон ва ин бозигарон агар бозии хуби худро нишон бидиҳанд, фикр мекунам Педри ҷавону, Гавиу, Де Йонгу намедонам дар хати нимҳимоя ҳар бозигари дигаре ки набошад наметавонанд дигар. Хуб, саволи охирон, кадоме аз онҳо ба финал мебарад? агар аз рӯи агари номидин кунем Интер барвақт ба финал баромадагӣ ҷомро тори сар бардоштагӣ, валекин ба ин агар намешавад дар финал Димаркои сертаҷриба бубинид аллакай дар бозии аввал зид Ямал ягон кор кардан натавонист ва инҳо ҳам ҳарчанд ки он заифиро ки ягон гол дар чанд моҳи ахир надошт, ду гол зад ба Барселона. Номидин гуфт он заифоро гуфт, бубинид хати ҳамла дил хо заифиҳои хати дифоъро ҷуброн кард, боз ҳам мекунад ва ин аргументҳое ки ба қавли худат пеш мебиёрӣ ку ягон асос зиёдатӣ надорад, фақат вақти моро мегирӣ дар ҳамин ҷо дар ҳамин студия даъвои зиёдатӣ мекунӣ. Имонбек, сухани охирони шумо, Барселона ба финал мебарад? Барселона на ин ки ба финал мебарад, Барселона соҳиби ҷоиза мешавад ва Иномиддин ҳам баъдан ба ягон фишорбаландӣ гирифтор мешавад. Ман фақат як чизро фикр мекунам ки Имонбек барои худ сабаби хос дорад ки ҳоло Барселонаро тарафдорӣ мекунад. Сабабаш ҳамин аст. Дар бисёре аз мавридҳо зидди Барселона. Бале, мо ҳамеша медидем ки муқобили Барселона сухан мегуфт. Аммо инҷо шояд бо кадом як мухлиси Барселона рӯбаро шуд берун аз барнома. Ман аслан як чиз контраргумент мегӯям, вақте ки ин асосҳои бемаънӣ мебарад, ман бояд онҳоро ҷавоб рад кунам. Бубинед Меди Доремие ки дар давоми мавсим дар курсии эҳтиётӣ хоб буд, зидди каси дигар невзид Барселона чӣ кил бозӣ мекунад ва ин боз мухлис ҳамон шуда. Мухлис будан як тараф масъала. Ангеза бошад ки дар даври нимниҳоӣ ба велосипед бошиву ҳарчанд ангеза ҳам дошти самолётро дарёфт кардан наметавонӣ. Ин ангеза ҳам дар ин як гапи дигар аст ки муқоисаи техника бо одам ин ягон ҷои аслан ҳамин хел аст. Параллел агар биёрем бубинед Рафиня куҷо ӯ худи Меҳди Тареми. Ман Рафиняро бо Меҳди Тареми кай қиёс кардам? Худат мегӯӣ дар Рафиня дар ҳақиқат зур аст. Рафиня Барселона худаш ҳам зур аст. Бубинед аз ҳама зиёд гол мезанад, аз ҳама зиёд рекорд ба рекорд Ямал мегузаронад. Худат дар сони 30 гол сарони ман ва мушкили дигари Барселона ин дарвозабон аст.
терштеген бале дар شست бозии سیوای охир ба کرد майдон اون омад. در چقدر بازی лек дар عموماً бозии якум суст бозӣ شنسی кард. در بسیار ها، یک بازی یک خطاهایی طرف میکند میمونه. که دیگر اگر یک دروازه‌بان او در یک باشد، بازی اونجا میتواند اینتر برگردد. خرسند کرد در یک بازی یک ва قرض داد флик برای- ваъда дод ки бо вуҷуди он ки терсеген хуб шуд дар бозии зидди интер ва зидди реал мадрид рӯзи 11 Шестни мас шестни ба ба майдон хотире ки терштеген ҳоло таҷрибаи бозӣ дар ин мавсим хеле кам дорад ва баъд аз осеб то пурра ӯ ба ҳолати қаблии худ баргаштан вақти зиёд барояш дар кор аст. ташаккур дӯстони гиромӣ.